He pakihi pūngao a tū maira i whānau maira i te whakataunga tiriti o Waitangi a Ngāti Rangitāne. Ko te marae o tau henare i pipi wai tētahi o ngā marae tuatahi o te rohe kia tahuri ki ngā hihi o te rā, hei hiko pūngao mō rātau. Hei tā ngā whānau o te marae he mea pai tēnei mō te tai ao, he mea pai anō rā hoki mō te hapori. Nei rā amuri wai hei. Kua roa nei te wā e tāria te hapu o te oro wai ki e nei papa kōmaru. Mea nui tēnei, ko roa ke mātou e whakalo ana kia tūe nei solar panel, e runga wa mātou whare, e painga mō atatu iwi. Ko roa ke mātou e tiro ana me peha te mahi wene mahi, e aia nei ko tutu ki te moe a. He whakataka ngā tēnei i mahi ngātahi e te marae o tauhinare me Tū Maira Energy. E whakaora na ngā whānau nā runga i ngā moni ka pinapina hia e ngā whānau enho tū hāha ana ki pipiwai. Kua whāngaia e te hāpuri nei ki te hiko mō ngā kāinga waru te kau. Painga e tātou mā ka hoke atu ki ngā wa mātou whānau ki roto o rātou whare, kia heke te utu o rātou pēwa. Hāpuri, te utu o te pēwa, ka kore mātou e utu. Hei tā puti tīpine, kua tino hikina ngā papa kōmaru i te taumahatanga ki runga i ngā whānau oroto i te whārua. Cost of electricity going up. It's a huge burden on our whānau out in the rural area, and not everyone works. You know, a lot of people in our valley live on a benefit. Ko te mana ko Eleni Bristow, kia whāngaia e ngā papa kōmaru ki ngā marae katoa o te taitoke rau whānui. Timana ko, kia puta tēnei mahi, tēnei whakalo ki wa tātou marae katoa, i roto te taitoke rau, i roto Ngāpuhi, i roto Ngāti Hine. Ko te mana ko ia, ka whakaawe ngā marae puta noa i te motu kia haere kōmaru. Muri wai hei, te karere.